سلیمان دمت خوش به چی نخوشی لنا زاروکین کوچبران در دکوین سدمی سرکت چنن هروها ت امبیشن آلیکاریان طبی جالی رخصنان یان جالی رهبری خسر لور لکامپی هنه چاوا تفدگرن چاوا بین خوشی جهولی را دکن درمان دکن کرم بک دم باش آراس براستی جبری چند روزات دی امج خستا گل یا باجاری حسکی هم بجداری برنامه بون ما بحثا هنک نخوشین جرم جلدی کرن چاوا دناو پنابر و کوچبرین باجارین سریکانی و عفرین ده بلا بویه سه مدرسه لباجاری حسکی ده هاتبو یعنی اشکره کرن گو نخوشید ناوان ده بلا بویه براستی جی گوری ام بیجن دستیا وشانی یا هریما جزیری و گوری گو اوفیسا یا تندرستی یا باجاری حسکی گوتن گو جیل کامپاجی اوجی نخوشی بلاد به براستی جی تایبت جی بهاتنا دم سالا هاوینی و براستی جی پشتی گو گلک ریخستنین مروواهی کارو خوات خود ناوا پنابر و کوچبر ده سکنان دنه براستی جی دم بره گلک امبیجن آلیکارین گو جبو پاقجی ناوا پنابر هات بلا کرن زیادتری 4 ماها اف آلیکاری هاتنه سکنان دن اوجی باندور خوی پرمزن دلیزل آلیه کی دجی قطبونا آوه اوجی زحمتیک پرمزن کوچبر دورد دکشینه براستی جی عمل کامپا آنها واشو کانینه عمل نوا سوکاوینه زحمتیک پرمزن الویدری تک شاندن جبرگو کونه گو الویدری هاتیه داین عمر زیادتری 6 سالایه دسپیکا گو کامپاتی آوا کرن حتی آنها اف کون نهاتن ام بی گوهرتن آلیه کی دجی گو آلاون گو دهندره کونادا وکا سفنجه وکا بطانینه وکا باگین بعلیفن افتجی نهاتن گوهرتن آلیه کی دجی چکی گل زاروکا تی بلا کرن براستی جی او جنای بلا کرن او جی تنیه و فقیری جی الویدری رولا خود لیزه گو خلک الویدری نکان همه پیوستین خو پیدا بکن یان جی بکرن جبو ولو جی نخوشی بلا دبه گلک نخوشی گو آنها دوی وقتی ده بلا دبه وک ما برجی اشکره کر او نخوشی گو جرم و لاشن او نخوشی جلدی جیر دبه جن لالیه کی دجی نخوشین هندر وکا گرما گرمایا گل تیزارو که امجر به حرارت العالیه کی دزکیش و هناك نخوشین دجی گو لزارو کا تیج برگو دنیا گرمه دبن کونادنه روشه که پر زحمت دکشینه لوی دری هناك میوان مرانه ام جوان بحث بکم براستیجی زحمتیه که ام دکشینه گو ام لوی دری میوان کی کرد یانجی عرب یعنی ام پیدا بکن لوی دری اپ ما ما گو وی مره او بکاتی عربن ام جی پرس بکن گو روشوان دندری کامپی د چاو بهاتنا هاوینی نپیدا کرنا آوه هیویه واني وگره چی و نخوشی هری زیده لناف زاروكا بلاد بچیه راح احكي بالعربي يمكن عم تفهم علي كمان بالكردي انتم قاعدين هون وضعكم بالمخيم كيف الاولاد عم يمرضوا لانه وضع مي قليل دنيا حار صار والمخيم يعني المنطقه كلها خيم يصير نار جواتنا. إذا المكيف اللي عنده مكيف يطفي 5 دقائق يحترق جوات الخيمة. يعني نتمنى أن نرجع على بلدنا على رأس العين على قرانا بأسرع ما يكون. يعني وضع المخيم زفت بنوب ريحة هاي شيء الكمامة بجوبنا يوم نمرق بالشارع. هلا عمو انت عمرك فوق ال 50 60 سنه يمكن تتحمل. اولاد صغار شلون وضعهم؟ مش يتحملوا الاولاد الصغار يعني بالخطر صايرين. الله وكيلك مرض هسه عندنا اطفال مرضانين والصيدليه ورايحين وجايين ومصاري ما بي حاله يعني تعبانه. طيب منظمات الدوليه هون شلون؟ منظمات الدوليه تجينا تعطينا ب3 اشهر رزات وشويه معكرونه ولا فطورات لا شغله لا عمله يعني ما تنباع. الخيم اللي انتم فيها صار كم سنه؟ انا حسب كل سنه عم نجي كل شهر او اسبوع عم نجي عم نشوف نفس الخيام ما في تبديل. ما تبدلن. اعطونا شادر من فوق مره حطيناه من فوقه وهذاك الشادر هسه عندنا هريان خالص من الشمس من الحر. يعني وضع تعيس بالمرة. وإذا بيرجع نتمنى اليوم قبل بكرة. هاي أمنيتنا إنه مو أمنية هي أكيد بس عودة آمنة تكون. أيوة عودة آمنة ونروح على قرانا وعلى بلدنا على رأس العين. هذا من تمنات عيننا.
انت هون كمان قاعد، شلون وضعكم هون بالمخيم؟ والله أنا ما وضع مأساوي، يعني عينا معاش، يعني منظمات يعني كل 3 أشهر توزع لنا السلة الغذائية، يعني بنوب وين وضع المي زاد يعبونا هنا بالخزان مي وحر، ويعني من كل شيء المخيم مأساوي من هنا بنوب. نتمنى أن نرجع على غرانا وعلى بيوتنا. خالتي انتم شلون وضعكم انت؟ اثنين والثلاث ما عايشين بالمخيم، شو حالنا؟ نريد بلدنا، نريد وطننا، كف يعني من الليله زادنا، يعني اكثر من ايش تريد يعني؟ دعت دعت حفوت شو حتى لك بيت ميت قضيت خبز، والله شنو عيشتنا؟ شنو؟ خير وسلامه ان شاء الله. الله يسلمك والله يوفقك والله يحفظك والله يطول معكم، والله اريد الاهالي يا اخي، اريد بلد. براستيجي ارس هيفيا فقر الجم بنابر وكوشبرين سريكانيه براستيجي زحمتيك الفيدري دكشين اللي كامبا بجي والدبستاني يقول هندري باجار بي براستيجي بحثا نخوشيا بكن قال لك نخوشي اللي هري باندور لوان تكرن جو تمن بتشوك وتمن مزن جبرجو بزاروك ام بيجن ريفلكسوان زيدا تنيا اف نخوشي جو بلاد بجي براستيجي كش جريداي بجرميفا بافانا باقاجفا باف كوني جوتي دمينين روشه كبر زحمت دكشينه لالي كدن ريخستني مروفاهي جوبري الفيدري اللي كامبي كار دكرن او حمي كاري خراوستاندن سكناندن نقطه طبي تاني الفيدري اللي كامبا واشو كاني وسريكاني هبو او نقطه جي جريداي هيفا سوريا كرديبو او جي حمي بيوستين تندرستي پیشکش دکر لی پشتی اف راوستاندنا ام بیجن رخصتنین مروفاهی او جی زحمتیه دکشینن جبرگو نکان کسی آلیکاریه جیر بکه هیوا سوریا کردی بکه او تنه گوری درفت ناف دست خوده و ناف دست وانده کانبن تشتا پیشکش بکه براستیجی لوی داره ام بیجن نقطه که اسعافی هی او جی گریدای هیوا سوریا کردی او جی تشتین درفت ناف دست وانده پیشکش دکن لی رخصتنی مروفاهی یو ان هنک رخصتنی دجی بری لوی داره کارو خبات دکرن برنگه کی نفرمی جبرگو او دبیجن اف کامپ نفرمیه برنگه کی نفرمی لوی داره دکرن لی هنک تشت پیش ام بیتشت پیوست دی روزانه پیشکش دکرن لی دما داوی هاتی سکناندن لوما خلکن لکامپا خلکن باجار سریکانی هیویا وانج بو وگری گلکی مزند بر وگرک به اوله جبرگو دبین روش الفدری گلکی زحمت وی بلی آراس بله سلیمان گلکی سپاس جبوان آگاهیان هروها سپاس جبونا که کسیم گبونه میوانی تا و کسیم کوچبر براستیجی امجی دا خواست دکن گو اف کوچبرانا وگرن مالو ملکین خواه ایدی اف دردانا بداوی ببن هری داوی مشتره گوت جیوینک جهات ول درخستن اف مجارانا تیدا هات نقاش کرن گلکی سپاس جبوتا و میوانی تا گوت باوی کی زندیج کامپا واشو کانید گل محاضر بو